Iznimno mi je zadovoljstvo najaviti ovogodišnji Dubrovnik Fashion Ball, humanitarnu reviju koja na jedinstven način spaja modu i humanost. Ovaj će se posebni događaj održati 27. studenog u hotelu Rixos Premium Dubrovnik u organizaciji lanca frizerskih salona Studio Marcela uz velikodušnu podršku našeg generalnog pokrovitelja hotela Rixos Premium Dubrovnik. Već 5. godinu zaredom okupljamo ljude otvorenog srca s istim ciljem – prikupiti sredstva za one kojima su najpotrebnija. Ove će godine sav prikupljeni iznos biti doniran udruzi Dva skalina iz Dubrovnika, koja s mnogo ljubavi i predanosti pomaže djeci s teškoćama u razvoju te osobama s invaliditetom. Program ovogodišnjeg Dubrovnik Fashion Balla iznimno je bogat. Očekuje nas 6 modnih revija poznatih hrvatskih i dubrovačkih dizajnera, a atmosferu će dodatno obogatiti glazbeni nastupi iznimnih umjetnika, a to su naš Žak Holdek i Renata Končić-Minea. Svoje nove kolekcije, posebno kreirane za ovu prigodu, predstavit će Elves, Alduk, Delight, Xenia Design, Bella Pok i Borza Grupa. A uz njih svoje haljine za licitaciju velikodušno su donirali i Dačes, Ivana Jurić Design, Andreja Zvono, Katarina Mamić Design i po prvi puta Joka Studio. Novost ove godine jest da nema prodaje ulaznica, a donacije će se moći uplatiti izravno i transparentno putem POS uređaja na stolovima, zahvaljujući tvrtki Exevio i njihovom inovativnom sustavu Quick Donate. Meni je jako zadovoljstvo, dakle, pojaviti se ponovno sa svojom kolekcijom, sa svojim brendom na Dubrovnik Fashion Ballu. Event je ne samo humanitarnog karaktera, nego je nekako dobio prijateljsku notu, a nakon toliko godina rada obožavam raditi projekte koji su bazirani na nekim zdravim ljudskim odnosima i na kvaliteti. Čast mi je, dakle, da sam pozvan kao jedan od dizajnera u svoje kolege koji će predstaviti ekskluzivno novu kolekciju za jesen i zimu, dakle, kolekciju koja je upravo u procesu izrade i završavanja. U ovim nekim čudnim vremenima u kojima živimo, u kojima stvaramo, mi smo odlučili jasno ljudima ponuditi totalnu kreativu, glamuroznost, jedan efekt koji odmah dobijemo sa oblačenjem haljine. Dakle, u pitanju je već jedna kolekcija koja je izvrsna za ovo doba godine, dakle, sa svojim koloritom, sa svojim teksturama, će baš nekako unijeti svježinu u tmurnim, dakle, momentima u kojima se nalazimo. Nekako smo si ja i moj tim dali kreativni odušak da napravimo baš na glamuroznu, raskošnu večernju kolekciju. Pa kolekciju koju pripremamo za Dubrovnik Fashion Ball je kolekcija koja je mrvicu drugačija i odmaknutija od onog klasičnog delighta koji klijentice do sada poznaju. Znači, umjesto klasičnih odijela koja su rađena serijski, odnosno nekakva pret-a-porter varijanta, sada se okrećemo u smjeru unikata, komada koji će biti pojedinačni, izrađeni samo isključivo za revijsku, odnosno pojedinačnu upotrebu, tako da idemo malo prema nekoj vrsti kotura. Naravno, to nije kotur u onom punom smislu te riječi, ali malo raskošnije, malo drugačije. Nit vodilja, odnosno inspiracija prilikom proizvodnje svake kolekcije, odnosno proizvodnje svakog odjevnog komada, dizajniranja svakog odjevnog komada je samo jedna, a to je žena koja će to odijelo, haljinu, suknju ili šta god da radimo nositi. Znači, ja sam u trgovini cijelo vrijeme, ja sam osoba, odnosno dizajner koji nije samo dizajner, a sa prodajom i direktnim kontaktom s kupcem nema nikakvu dodirnu točku. Dapače, ja sam ono suprotno, ja sam stalno tu i vidim šta na ženama stoji, šta odgovara, šta žele, šta traže, osluškujem sve njihove potrebe, ideje i na kraju krajeva na taj način nastaju nove kolekcije.
Na Dubrovnik Fashion Ballu premijerno ćemo predstaviti kolekciju naziva The Elves, koja predstavlja izvorni oblik Elvesa. Kolekcija je inspirirana ženom kao umjetničkim dijelom. Kolekcija spaja precizno odrapirane krojeve, transparentne materijale i sjaj reflektirajućih materijala koji naglašavaju pokret i siluetu. Dominantne su crna, brončana i zlatna, a od tkanina ima i onih koji reflektiraju svjetlost poput skulpturalne površine i mislim da svaka haljina nosi priču o snazi, slobodi i sofisticiranosti. Prvenstveno veliko mi je zadovoljstvo ove godine sudjelovati na Dubrovnik Fashion Ballu po prvi puta, s obzirom na moj mladi brend i na poziv gospođe Jadranke Pezo sam se više nego rado odazvao, prvenstveno zato jer je sama namjena i licitacija koja se dešava ove godine zaista za jednu plemenitu svrhu. Haljina koju sam odlučio ove godine donirati zapravo je jedna izvedenica iz moje prve kolekcije, odnosno nastavlja se na jednu kombinaciju, rekao bi, minimalizma i viktorijanskog stila sa daškom disco stila. Sad to sve skupa zvuči poprilično kontrastno, da tako kažem, ali zapravo se radi o jednoj super nosivoj, izrazito elegantnoj večernjoj haljini koja mislim, odnosno siguran sam da zaista pristaje svima. Velika mi je čast i iskreno zadovoljstvo što ćemo se i ove godine u predblagdanskom vremenu ponovo ujediniti u onom najljepšem činu, darovati svoje vrijeme, energiju i ljubav onima kojima je i najpotrebnija. Jer kada se moda i humanost spoje, nastaje prava čarolija.